bro, say ye beans, say ye mom, say yato so dear na udia. For her so the OCP fertilizers be pitting in also na aso kama e the amount to ye kwenia anopa so asore na okwa akotia hesua ene ye say wo the OCP fertilizers be pitting ni ma no so ntia anopa bia o sore na okwa o ho sane no baye na sha esi himba no a na eso ba no a na gesa akwa ye ni jenko onsa akokra ene abrewa fi mo bedi dipa me se wasase no eye kuma bi sa mensam kra no a fa OCP fertilizers e pete so e be so bebre zo hu ena se e den abom kra ena wo ye wafuo no a we se o de OCP fertilizers be pete de wudua bi aso be so kama e de ama be bi atonto agrochemicals ne manyina obenya bi ato for 0555 909437 0555909437 and at 0555909433 0555909433 nane OCP Ghana Limited for enin komo womo and no pay one more ebo mi chido maboma donti ama me vemwa maybe a wo bia na metimi abadama ba besom wo me dey na answer sign na ya abo amali bia bogabuzan for yenye bre na finsam no yenkomo ankasa emfa emmamo ya de mo shase de afrin krapompone mantem no mo na be nansa na emrante no maba wo bi no mo ye de oye kire e won krapompone mantem a one mo shase de free me da no ade ye che ne kwasi ada ne tua so ade ye che juada na ya fofida no omo sa so edi tua so a na ni nyina akwakoye kasa no omo kasa de etia galamse omaye mudin a ayo na omo eye ho ye che na busua ya che na ekoso no ewi ase na sa mrante ne maba we de mrashe run nsemo a ene ma ensem fata na omo ye ewo enkrapompene mantemo ma omo emrante di bibe aduasa nwotwe 38 de aposifo chechire wo mu so omo do omo kwa kugina mra no ebize niamo ho semo a wono mo eye no eni kwan se omo etenetena honom enanti yi achia ewo omayi mu na eno omo do omo kugina court omo do omo koye no court ahye se omonfo omo enkotwena posifo patwene remand bi omo enfo omo nko na odomfo ya adomu a October bosome na yewu mu no ne ye kwakorem no ne da etoso nwotwe edekusi ne da etoso du baako eye 8 October edekusi eye 11th October no na yasaso do onum aba begina court ho no mo na abusifo esese omo egu eye bas mabusiafo omo na yede hankofo gugu omo nsa womo edu omo ekokoto no na edu baabi no na kyese woma dofo no mabusuafo a na omo soso agi twi akwakugu koto no no na komani da so nyina ene se koto no ednani ebeto na enkwa mo beli na nkomatimi akwakoka omo busuafo no madofo wo fie na so enye osu a omo kokosu wo koto no mo ene de da omo ekokoye ye wo koto na koto ne tieye koto se ade omo ye no omo atomra edu oman no yemra atwitwiri fomu a ewo se omo ekotwera posifo patwene na ne odomfo ya adomu a October bosumi ye kwakorem ne de toso nwotwe ene kosi ne da etoso eyeduba akono omo asaso edomo akwakogina court bio ene si arabi ye friend say ama governor ya woka eye omo ye demonstration ho ene eye Oliver Bakavama wo no nyina aposifo akyekire wo mu a omo ehwese court de asotwe no dene ebema wo mo se edu baabi no mo sikwan na omo shekatai wobi kura wo kɔ ne baabi ne yakwakoto ahye ne so no omo efi se entweye nansa demonstration a omo eyeye ewo enkrapompene mantem mu no abuziafo asemi ye sambo se yeni di akire de bi fra to bia no yemfa enkamemo yento ansam no so ma mo yemfa mo konsem fufrom na enra yede to manim se Ghana Institute of Freight Forwarders wo eyeye kire ewo enkrapompene mantem mo de etia yese ship no a eso ne yemafra buruchire eba omayi mu no yese sika bi omo jeju no omo dwene ho a omo entiase no maka asemperinfo no omo enya dwene nenra na omo efi sensu tapo nkyereni a woje wo wan kasa otiri ho a yebeyi oyiboni nti no omo ye kire de etiasa ade no a ekoso no owura eye nana asiama pepra eye vice president ya woda ekuya no ocheche nsemu kakra de ekire yesei. So many, but today we are on the shipping lines. The issue with the shipping lines is their unfair charges and then some other unfair practices. We have been dealing with this issue for years, but today we're saying that enough is enough. The whole issue is about, like I said earlier on, their charges are way too high. And some of the things that they do add to cost
of doing business at this spot. And this is where we butter our bread. And then at the end of the day, all these costs comes back to the market, and then we all suffer for it. So we know that some of the things that causes high price of goods and services on the market. Observe way Ayura Nana Esiama Peprawa na Vice President at the Ghana Institute of Freight Forwarders Association Kuno Omo Enra Yechra Omo Eye Nana Obobon Samso Kakradi Achra Yeno Afen Famonko Ghana Statistical Service onum atna ye na Omo Bunkunta ebo Ghana bane Ghana mpenim for baso se bosome miense etwemui Omo ye yade pa ene ye se ne Ghana yesi krane mafra brochire ebegu omo yi mu no Omo echese niema yedifri Ghana ekwa brochire ene niema ye kraye edifra brochire begu Ghana mema sei no se omode toto ho a ye yade pa ye niema ye sesa ne Ghana ha ede kwa amanfo nkruso no na edoso ese niema ye kraye efri kosi broni kromo ede begu o mayemo Ghana Statistical Service mpenimfo echese amama binumu a yede niema ekoye pa eye United Arab Emirates yede niema koho sasoso ena Switzerland soso no yede niema ekoho pa oko Asia ni Europe so a Ghana ede niema ekoho no mu yi na omo chechirim ebunkunta ne sei ede kira mansan. In the second quarter 2024, the total trade value was 123 billion Ghana cedis, comprising 64.2 billion in exports and 58.8 billion in imports. Trade surplus has been recorded for the third consecutive time, although the value was more than halved from 11.5 billion Ghana cedis to 5.4 billion Ghana cedis between the first two quarters of 2024. The dominance of gold as the main export commodity has been further consolidated with an increase in its share of about 10.0 percentage points, specifically from 47.5% to 57.6% between the second quarter of 2023 and the second quarter of 2024. The export value of cocoa product decreased by 4.0 billion Ghana cedis between the second quarter of 2024 and the first quarter of 2024. Observe for way a Ghana Statistical Service penning pa Professor Samuel Kobna Enimena Yeten in Kano. A few from Uncomman Dr. Matthew Poku Prempe Yetua Pemo, and Dr. Alhaji Mahmoud Bamiani and Pipia Manukono, or then a proper Abipia Santimemo, Echo New Dubiasa Baton Persuaso and Rada, na a honum and a Nana New Dubiasa Hine, a day Abasubosrum Quaco Diama and Pipia Manukoni and Pipia Bain, say Omoya dear, Eddie Free SHS Baye, or see a ne. Amana nano momo da omo etimi da omo soso asuma juunum senkanana wako keteso kura no chese ahomache na ne nananom ene na de hye gina ne pronchi na meba ne ikosuku ena meba ne yeso e apam ne suku fees ene yeso wonkoto atade ena chese ene ma ne prekese ne na so MPP abande free SHS ba ye na nanom asuma juunum ema omo sempo no omo kakrawa omo ewo no mutimi de yade foforo emeso bamfa so ede ema omade hye nti o ka ne praying se amanyoko bia obe na adwene se free SHS no won fo aso no omo adesia omo ewo ni wadubia se de omo nto aba ne ento aba tena emfama party bia obe na adwene se free SHS no wo ba na oba betwemu na ni wadubia se hene na nsemo de tu dwane MPP aban si obeka no kra ya omo ba yi we didn't say yes my better must yes say yeah politics are and pray and what I was here me politics no me yes he ABC for almost my this year MPP for my this year yeah I was saying Tika I was saying to Musa yeah, help us. I don't mean to have like a clear travel. Senior medicinal TI Dr. Obey educational minister. Sabrina, not yet, you said, and Observe to way a nani wadubiase a henen yetin and Kenen which Dr. Matthew Poku Prempe, our yetu apemo the MPP Amanyukone Vice President, Dr. Alhaji Mahmoud Bamia, and so at the Sedasronko, a call at the manana, and in addition, now when you wadubiase. I don't know, Kobu, over here, and over my day, at the field, over the
no matter. We are our bro 50 cities. Yeah, Papa, I'm a Juma, and then Papa, I'm a 50 cities ever demonstration. Sir, abiding the MPP to be you. Your person budget didn't put to a partner to end. It's an okay, teacher training, nursing training, and part is the hospital with young nurses. TVET, and our Daruma, the kind of show, so TVET to grant a better. For Dr. Matthew Poku Prempe yetu apemo de ma NPP amanyuku no ene Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ekabumu de NPP amanyuku ne ma kwakọ prema mpani adwa afi abatu ne mum yeguso de mu amanyosemo na yemfamo enko liberation of national youth for change amanyuku no omatena ye omo se omo di electoral commission mpanimfo ho yaw pa se omo eyi omo free mu a omo amomo ekwan amomo ankwanko prema mpani adwa na fi bi Dr. Agnes Aisha edisansemi tujawa bra na no afofi dey of agifo Dr. Kwame Nkrumah obenim twirebo ede aso gine tata the swagon papa Ghana yema mpani odi kan ne naso ekoye kokosra no na oye ne electoral commission for ede nkrata nyina ma no nkrata omode ma no soso no odi so ehye bibia kama ede koma wo mo kra bo na baso se waye niema kama sa ne koba ne se omo ekokoyi ne frimo se odi wo mo ho yaw pa I am a woman because na me shasa nke ebia omo be frame mpo akaja me so membra mama me time kakra na so obi mpo ne me bedi nkoma but mante hwe no ane se me hu ewo news so se ye disqualify ye mu bi no but so la me pese me ne omuhia nisifo no na ye me ne wo ka dialogue na me hwe se omo betie asem a me kana na because omo ntie masem omo hwe me asese me kese omo hwe da enfe me ntie masem enti no me ye bibia se me ye press conference ba answer na me ye press conference no efiada no me kwa ko hu omo na me ne omo edi nkita ho Abzafo no chire die ntia wo kọ Kwame Nkrumah na sososo no o chechire mu sei de chire a Memorial Day. It is Dr. Kwame Nkrumah Memorial Day. Not my contest as a presidential candidate. Na me oya mi hero. Na enoma pa oya ne de bia me bon de ro se Dr. Kwame Nkrumah aya ade. Enti men so se me baso anka meye sa pepepe. Ni niema no because wo hwa wo hero dia oya na eno na wo hwa won so wo di wuduma. Because me say doctor no ne honhom bi a ewo ni mu a e push no ma ne ye niema papa no sa honhom ne ebi wo mi mu enti no me ba ha no mo say me ba be pay respect me ba ha no mo say me ba be bompa ya ma no me ba ha no mo say me pese ohun say Ghana for enipa bi wo ho no ma omo kai de awaye ama oman ne pa especially me Dr. Agnes Aisha Abzanfo nti weye eye oba pani awoda liberation of national youth for change amanyuku anuo Dr. Agnes Aisha na yetene nkene nko no soso no ene eda kwan seja electoral commission mpenfo begine nkrata tumo nenka ne dia kwa abato krata so na Ghana for ato abama no na nkwetimi ababedi mampani nenso wo mo eyi na frimu a wo so okeka nkrata sieni na akwakosia wo mu no ye ne die kire ebifra to bia ne yemfa enkamemo ye to aso ne de makomensia South abaton peso so Kumase abonte so ebeto dwase nipa be 1000 bia transfer mu vote akomensia South abaton peso so se enka odomfo ya dom na ketemada abuje moje die mafusa ne ne anchete nkabone bia enka December bosome ne de toso nso aba ye be kwa akoto no na nkomati makwa akoto aba omensia South abaton peso so na omo transfer mu vote no na de wogina de ama MPP amanyuku no omensia South abaton peso so lawyer na eje bafo ewa ene MPP mpenimfo a womo ewo mpesua no so yeso mo yese debi se saadi hie wei entoaba ente eye mpesua no so a ekoba ne se no ane se na mia eno nche wo so mutimi transfer mo vote eba mpesua no so na December omo itimi etoaba ho ento bo tabiri asam na ede kodan court a yese court atena asam no so bempre num so nie na enra na eye de toso eye enum court tena ase a wo hwe adanse ene
ensem a na da nanim no na kese sa nipa bebra pemi omo ema kwan ema mutimi transfer omo vote no eba menhia south ebeto aba wo no mu a enye yi na binom kra kire se de ogina de ama NDC o menhia south abato mpesua so ena ohwema sa nipa yi wosesa wo mo ade omo ba mpesua no so se beye na omo beto aba ede ama no mpesua no so owura Anthony Owusu Bempa eye research officer ema MPP amanyuku no wo menhia south abato mpesua so o cheche nsemu sei ede kire yen efa sandi pay your ma transfer mo vote aba mpesua no so you know we the elections research officer ti be biara mko na yehu se ababa bi di abonu eso oba be gina MP nti on na e ba se krofo ne ba your pictures ni bia o ba tara yi se so kire se nipa na bade o so ina djuma no ma no enti sa mo no esa be o mu ade no be so kire se onu nya sa kire ba yesa kire se party djuma ne de yetiase enti amono na asem ade me nim de court be sa ka bi ba de ba be da court na ja to say ono ye hye bebrebe okobi fie rafo bebrebe wa akona sabe ona na krata so library so ro yi no photocopy da man crofo ye nya ne sa so ka se men share ye ti ono ye du se fie bi odi on number Abzanfonti weye ayora Anthony Owusu Bempa wono ena eye research officer ema NPP amanyuku no menhia south abato mpesua so nti enra de siye ewo court eye Kumase Prempe district court 2 court na ewo Prempe assembly hall echiri honom no eho enenra mo tena asem no so a say yes so court na tena so be 5 times ni nti enra ena na toso numu a court no edi ruling e ba ya sisi de se nipa no a omo transfer omo vote e call menhia south abato mpesua so no court watwamu se omo ntimi entoaba e mpesua no vise omo ntewo ena mpese omo aye adwuma kra wo honom amomo timi akwakotoaba e mpesua no so asemi eja ye ni de akiri ya tese omo ebo NDC candidate ya omo menhia south abato mpesua so sobo amono omo bono sobo se ono ena yes ade ne ye ni de akiri de bi fra to bia no yemfa enkamemom ye de mo e call eye secretary central abato mpesua so na adehia ewo jetiase ene tadease ye wo secretary central abato mpesua so kire se omakwan nyina nye mpedinfo yi omani a keso mu busasa nyembia Ghana no omoka ho ana enti enkosi se mpedinfo ba be ye omakwan ama wo no de nya de afia abato no ma ye omagene se omo ebetu bie Mampong to Jetiase. It's not even up to 1 kilometer. Yes. From Bonkro, another community between Mampong and Ensuta. From Bonkro to Jetiase is 2 kilometers. Now, from Jetiase through Tadiasu to Ensuta is about 6 kilometers. So if we put these distances together, you are not even getting 10 kilometers. So why is it difficult for the government of Ghana to construct a road of length 10 kilometers for these two communities if we are part of the country? Yes. So what the people are saying is that this time we are tired. We can't no more wait. So if by December 7, the government fails to construct our road for us, we are going to boycott the 2024 general elections. Abzanfonti weye aye secretary central abato mpesua so jetiase na yekoye ya adehie no ene abre no afeyen fomo enkwasuofia atwemanwa biagya no for abato mpesua so na de ye tete ne se asuofia polyclinic ne tebie wum yesi enye kra bia se obi yade obi fie obi ye prenen kwa mano a echesi bedika de na kwa ma doctor for so sumansana se bie mu koye dini a womo ebabo akire e de aba konfono ban ya sabia ewo asuofia ne yese ne tibie wum polyclinic no enye kra assemblyman o wompotamo no mo Michael Osaikwaku esremperimfo so muncho mani emehwe asuofia polyclinic no na ne tibie wum enye oba ya ban ya sabia wa eye polyclinic as we speak ya eno so ema ne mema nyina edabom dadaada arehosem edema asuofo a ward assembly no be so ma de common fund ena eye me no ka say edalental a intimi moso nti sa haw no tete ye nananom adehye wa asuofo emo a ye srefri omanfo no say asuofo aban ya sabia ma ne mema edabom ti pese eno so itimi ba bia ma beda na mema beda na for small honorable assemblyman of war Asuofia honorable Michael Osaikwaku and yete Apostle Solomon Boache Ajiman so committee member oho ono so edekakra so say yo
yɛka sɛ obi nkɔ n'akyi a wonkɔ obi kuro a wokɔ wo a wo kuro enti sɛ woyɛ kuro ba a ɛwɔ sɛ wotu amika ba twerɛ kronkron no CEO ɛberɛ a Nehemia ɔtee sɛ ne kuro no sɛbi ayɛ basaa no ɔno ankasa ɛne kɔɔ ne kurom organizing nkurɔfoɔ yie kuro no afasuo yie enti asuofia ma ɛne wɔn a wɔte asuofia obi ɔnyɛ kuro ba bara ɔte kuro mu anom obi wa kuro wei school no ɛne afa so de ne duru baabi a wɔduru enti obi bia ɔdɔ asuofia so ɔyɛ kuro ba so ɔnyɛ kuro ba yɛsrɛ mo ne 13th of October saa da no na dwabɔ kɛseɛ no bɛkɔ so lorry terminal obi amra meta yɛti Abzanfo nti weye eye Esuafia bonte so ne yekoye no nti wo mo ebodwa no mo agesempo ne nkapre de asiesi kru no ye gina we su na no pe nsem a ye babo no de babeso mo no ye de mo asia ne asore ama eye ade ache bi adwumadi ato aso OCP Ghana Limited for mo fertilizer OCP fertilizers na ye de edidwuma be bibia he wo pete wo de fertilizer be gu no ba yeso de ye OCP fertilizers ne ye ka wasema edechire wo agrochemicals niema no baby eton bibia o se ope OCP fertilizer for 0555909437 and impeding and chiche and komo and fa home ebuzafo yesi ya chiamu pi akosua so money chinchin fidin de mamie Calvin and ye koba jesi simpremo and a tamechi anopay e de eco television so medin e de na ya abo amalibia boga no pay so no ya mamo achie bia 21st clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no,